فيديو أنا كتان كانوا كله كانوا وردانا سوماني نيا سينجتون سوماني تيمبولين جتون ما نتوقع كنا شفته أدت ما نكنا تشوفته أنا وجيه تفيته سيني تفيته سيني تبوته تفيته أنا وجيه بابته أنا تنا يا فلان تنا مكسم يتنين هذا اللي عنده ناقة فيديو يسي فلا جست مالي مالي جد مراجو مراته كنا جد مالي فيديو نسي تكتين ده سبيل شرط فلا تديت تنسي بلا تكتين شرط يا فلان وما كان تنسي فلا جست مالي كنا مراجع كبير وسير عنه وجيرو بابته بول سيني تبوته أنا وجيه بابته Jika sani wardang kulajir jadi moni jadi video hundo ni jadi malah wardang kulat tak berjur tu ya boleh ente tak itu pulang dari sini berjur akan mati wardang kulajir mali thay ega anak lugar anak mana tina cufta saman sirkin sen rabbi tu sirkin sen uthai wardang wahum dana gorsite na tatke kurban tatke mana tadana cufte anak najini dulu sematu dan pisah sematu nyata pun dah godam. Uno yang agak tampau nak kerja. Butuh nambalis. Itu nambalis sudah. Isi nambalis. Abadan. Nanti kita baru nak mengatakan bahawa orang kita. Kan tu butuh nara jalan. Asin nara tu fuda. Asin nara tu fuda dalam. Nara tu fuda dalam. Asin nara tu fuda. Awal dah nak tu. Akar agak fuda. Garakhir nak kembali zaman. Garakhir nak kembali zaman. Akas tu nanti. Memang lo jadi. Me paluman tahu memang lo. Kan aku buat yang nama kan itu kan memang lebih. Memang kamu besok mata. Memang lo sabta. Malu sabta orang wardan kan ada idea aku ni. Memang kamu sabta nama. Abang mana semua abang? Wah ya Rabbi ya Ibrahim macam saja ni. Berra aku bakabu ni wallahi billah berra aku bakabu. Jauh ni semua tu orang dah pisah semua tu jangan terpun jauh. Sumaya. Boluman terasa nagam guna kita kan orang syirki sen uthai jadi ni warda kabe or borse tak borse dia pernah curi yani lembor dia pernah curi gitu mana nak curi gitu ana wajib dia somani manyo barbel dia fakku dia somani kasi kita kan dia wajib makanya tu dia nak dorang tu off dia cura Sumaya nak boleh kau tanya apa sih wali kau tanya apa Sumaya yo nak sendiri berdesin uno ega kale tak kono mau pada tak video terus dia kulla mali kaca dulu kiki bawa saya boleh yanti uno kale lagi ni video dah mali jadi asal usaha ni lo mantap ide uno dah net dia me anak hati jiru baru rabu mana be hafte bille rabu mana ya wahum rabu mana baru uno dah ni kasih tebak kisi ente jadi dunia ni serat jeranu buanti koda wante in lena kafede ti ajra tu malihiya jeranu lena kafene ti jeranu so ti bayana tolangaru garu mal gona reisi lena dagaru di dewa kanu hotsena dagaru di dia lena si dagaru di dia tu mataram jede silak hiyani nak hiyani ti mali de balana chutte di man ti dem te mali wanda wa kana fundai garu ta te bille rabbu man jero no marachi islamal ko ti ma dunia kita ya cura dunia kita ya cura hijratan dia tu hijrat memang hijrat kata sejak salah hijratan lah akan tak kali lah wallahi tu manu lalu dan akan tersimbal ya cura akan tersimbal sih cura uyah kau ni dah masih berada uyah kan dah masih berada ini mah Rabbi Rabbi dah sendiri saja ini saja Rabbi dah sendiri saja kita kalah aja itu ulah jala itu ulah jala kalau jala itu jadi jala itu ulah kata ya sih amat tahu juga aja semuanya dasar je kata cula dia kata dia dasar Wardang garwan garaja batte kanu bodun sene wallahi billah kana sene anga ti walin jira du samu da mane walin jira darana ko tu rafu yu shakawi sani yo tu rafu yu wallahi billah garbi no so wante ena balle wala yanti ya kana ti samara wallahi samara ko hadise tu maraga na male karo da kenna ti samara chakka te ti deriski sa de me agar bada hara din aate hara sakap appo ويا ربي هي ما مرات تمان تتفق يا ربي يا ربي هذا كلام تجوا هم
hunda guutuun nyaata jechuudha. Udaan tokko illee ture. Udaan keessatti nyaata sin nyaachisaa miti. Ana gartee ani wardaan jechuudha. Na beektate yaa. Soma yaalaan yoo nasi gammachiifne na gartaa maal gootala. Yoo ati ganda keessatti galchine fuutee jechuudha. Harka keetiin ganda keessa nyaachifta. Garaa harka keetiin fuutee nyaachifte jechuudha soyyaa. Ganda keetiin abbaa hankee hunda nyaachifte jechuudha. Gabbaalee udaan gursine jechuudha. Nuti takka takkaan obboleeyyaa keessa guutuu takka dhufee naasifte jechuudha. Waan wardaan takka naa geessu. Yaa Rabbi yaa Allah dhummaan nu bira jiraatu Rabbiin malee waan asinatti yoo naftatu ganda guutuu abbidee wardaa harkatti galchine jechuudha. Wardaan noo kana mara qaqqaanii taatee garaa jabaattee waan dila kana hunda dalattee yaa Oromoo ta'e maaluma jettan mee namummaa kana ga'u hundaa kana yoo akkatti baraachitee kana gootu mee maaltu namatti dhaga'ama yaa Rabbii biyyooti. Nama birattii fi Rabbi biratti illee jibbama namni siin hin deemu namni akka namaatti hin deemu Oromoo ta'e. Wallaahi jibbama Rabbi illee shirkiitti seentee shirkii dalattee wardaan. Deemee riskii isaa barbaadatu fayyama isaa riskii isaa barbaadatu dhiisi jedheeni kadhattee dadhabinullee riskii ta'e yookaan Oromoo keenyatti illee taatu gallee atillee ilmaan ta'e kan akka wanni waan hundaanuu isii gorsee fudhachuu dadhabde yaa Rabbii kijamee maaluma maraatee geesse wayyaa Rabbii kijamee mee maaluma naaf jedha Rabbii nama saddeetin guutuun akkatti wallaalu kun akkasitti callisanii laalaalu kun sirrii isaa naa qullaa jiru naa qullaa kan magaalaa keessatti naa laatan jechuudha. Amma viidiyoo narraa waraabde jechuudha qaama qullaa magaalaa guutuu as ganna dhiiftan jechuudha. Akka dadhabdetti narraa waraabde jechuudha. Akka dadhabdee ganna laaftee qaama qullaa jedhee haasawaa ni arginu. Addunyaan agarsiiftee wardallee qaama qullaa kan inni jedhee viidiyoo irratti haaseessaa kun dhugaan seenaa. Maraatee akkana jedha malee wardaan qaama qullaa takkittiin yookaan silkii isaa keessa jirtu wallaa billaa laftee kamii silkii isaa hundaayyuu takkittiin ka qaama qullaa isin keessa jirtu. Akkamatti Abiraayim taa'u osoo hin jirtu ofirraa kennadhee harkaan achi kuraala deebisee akkasitti onni godhee itti barreessa maaluma Mana agartan kageesse bargeesse fidate baru nolaala mee maalumaatu isa fayyisa yaa Rabbii kiyyame qauma isaa faama yaa Rabbii wardaan kana hunda jabaattee garama jabaattee dhalaa keessattuu hammeenya qabdu waraa jabeenya qabdu isi garuu waan isi akkatti jabeesse na dhibe wardaan hangaroo akka mataa kiyyaatti osoo inni waan fedhan irratti raawwate yoosee wayiin irra taraati yookaan akka feetetti jiraadhu jedhee tara ganda kennaa biraa gara malee badii kan hunda irratti raawwadhu ture waan taate garuu maal godhee Rabbiin akka tokko nama isi garuu waan akka garaa jabeesseen hin addunyaarraa galchitee jechuudha addunyaarraa galchitee wayyaa Rabbii garaan dhagan baraayee yaa'u. Garamaan deema siyus wayyaa gara udaan guurtanii. Baadiyyaa Rabbii lakkoon isaa siyus wayyaa gara udaan guurtanii deema garaan dhagan baraayee. Yes, huccuu gatate yaa Rabbii kennee ta'uu isaa taanaa. Abooduu balaa. Halumaa kiyyamaa akkatti deessa deessee galu Rabbii anumaa jinan keessume akkatti deessee galu. Nagaa ilmaa dheeraa sana jechuudha. Ilmaa dheeraa nagaa kan takkaan sama. Nama guddaa gara du'aa guuttee akkatti naftu jechuudha. Akkatti naftu. Hagati nagoota kana sirraan dalaguudha. Hagati nagoota kana yooreen agartee ganda keessa guutuu jibbaa yoo fira lama dhala jechuudha. Arsii guutuu gartee yoo achitti gartee ittiin dhagin annama haate jechuudha. Wardaan lama dhala dhaabte lama dhala. Yoo agartee isinitti katti isaa manaatee kana dhiisee bira gala wallaahi hojii waan amalee isa dhiisee bira galu abaddan abaddan isa akka jirtiisa Rabbiin akkana godha abbaan tokkicha kana godha. Hunda bareedin jira takka takkatti sirriitti jechuudha. Takka takkatti lama. Bisa akkatti isaa akkana ta'uu kana
Yoo fayyisuu danda'e ma fayyisa. Yoo rabbiin na gargaare ma fayyisa. Fayyiseetu mata riskii isaa barbaadatu dhiisee biraa gala. Akkatti laa. Kun ogeessa maal. Wayi wardaatiyya akkatti. Wayi wardaa. Wardaati jedhamee ilaalaa yaa Oromoo. Wardaati jedhanii. Wayi wardaati. Keessi nammeenya kanan jedhamee. Akkatti sirriin gadde garte. Sirriin gadde garte. Garte. Nama si jaaladhaadha. Cubbuu dalaydeetti warda. Cubbuu dalayde walla. Dilii dhimee irraan baane dalayde. Waan feetillee na araarametti rabbiin na araaramu. Anti gaafa marda. Anti gaafa. Hin araaramuuf rabbii walla. Anti gaafa jechuudha. Namni addunyaa kanarratti nama maraachee huccuu nama gaddisiise akka waan nama ajjeesetti. Akka waan nama ajjeesetti osoo qurxiinuu ajjeefate nanaafis walla addunyaa kanarratti. Raahaa keessa jirtan. Raahaa keessa jiru jedha yaa. Gara wajjin naamnaaweti. Wayi. Ilmaan torree kanaa dhagatte. Kanaa rabbi nurraa jijjiira. Wayyaa rabbii kiyya yaa rabbi atummaan nu bira jiraatu. Si malee homaan qabu yaa rabbi na gargaari yaa rabbi fayyaa kennu. Wallaa rabbummaan gargaarsa isaatiin nima fayyisaa na kaasee akka malee ta'e nima fayyisaa bira. Wayyaa rabbii kiyyaa. Kata dia nama tunggu sekarang satis. Ayo kenapa nama tunggu sekarang? Agak satis. Abadan itu akan ada jurukan di sema berangkat ya kalau rakyat abadan